ani thei lovang a ti tur khop hial te hi atak nge in alo thleng ve thina tuna kan soi tur te hi mak hle ma se thon thu phwa chop mai mai an ni lova ingai thak zo chuan ingai to zui ve vong vong hial mai thei ani. The sunburst flowers calling on roses overdue, but kumsang ni pali February ni som pasari khan Japanese superstore lian tak Jusco tia hian wakachi khopuya hian bengcheng ri chuan mi te chu ti phok lek le a ri omna lama nan en chuan mi che pakhat chir lampang no te a oma ur bok le mi pa upalam chuan lo in ti buaya mi puite chuan ti tur ber pon shelo makan tiang reng hle a chuti lai chuan mi chha churun awin rugru aron ti ta ami pa jok chu kumsom rukle ti velani to a henu fa te hi anama akuta chuan he minu fa te hi thilalak sakni om tak hi keng boka mi puizinga mi pathum te chu mi chia aw vele chuan anon ding chuak ngala he mi pathum te hian an pot son wata akut chu pharti ran tuma ma se hum nget lutuka anti theilo chwata chuan omtirina kutchu pharti ran tum le ama se anti theilo hewang hian heng mi pathum te hian police nai beran kautaringota police anon thlen chuan an handcuff ta engma ati swalo thu soina samai alaron luak le ngala puite chuan a luak maluk hian maktak maya aron room thuan soya ni khwa shelo ngal bok police te chuan emergency service te anron kala damdoina anron shwai maina kutchu lo phartir antuma an phartir theita ma se ama bank card nge lo kenga mun thuma a in thlep bok a wallet la chu ama ta nge yani boka abula bek te chu an han en le a achunga po ran chu a lei che oma kha me chia kha eng thil ma alak sak ni ina langlo khati lai khan police te kha an buai lutu kha me chia kha an lo en lova an lo nga event lo an han zong le nu nu a ma se mu tu rom to si lo mi puite chon han zo ta tunge ani in sia em akal na in sia em an han ti po in tu ma reng reng an lo shebok si lo akal bolai puan shelo baka police te po chuan engma po soilova kal mai chu makan ti shim shim ma se oh akal ta dai ni chuan a thanyang ti in an ngai a thata zoka atoka chuan hepa police te ta hming an thupa Mr A anti mai hi damdo ina omlain athita thut mai lunglam thalo le stress na stalu tuk wangani police te chuan rin hlel bera thia wang chuan a kesian khara chuizui an tum to lo ma se Mr A chung te chuan meche pakhat le anau te be mai turchi ani lo ti in kesan khar mai chuan nga idana ni lo hle a chutiang thil ti chi ani lo ti an she chiang si kumsum li chung chu chemical manufacturer alo thok to a pensona misaidam takni in security guard ta changle meka a pensona ring ve meka ni anupuile fa tele atu tene na cheng hawan ni a khamini a Jusco shopping center akal nakha an ina tanga kilometer khat vele ka la ani a atupa hamster cho ale sakani achung te chuan thil ni theinga ngan sha lo wangin police ne na case hong le turin an dila investigation kalpui le turin an nge na police te chuan an lo nga event lutuk lo na in ma han lak sak le shim shim chu point tilova CCTV footage khamini mi kha en that le an du ta thil thlen dan dik takalawlana anlo mu mai takin ti in heta an mu chwa hilom police te po hian an hlaw hial ATM bula hian Mr A aron kalma minute nga vel hian meche pakhatan mu a ATM bul kila chuan alo oma a oma chuan naw kum ni khat vel bora urboka chelo hian akila noi lama en reng ringota Mr A aron kal chuan ATM a poisa ala a akuta be ka keng boka kalatum lai tak chuan bangkila ding me chia chuan alukun mek chu aron dak chuak thut Mr A avakal pela akal pel pa chuan Mr A o ma chuan avakhoi kher ni in Mr A chuan makati na lo hlau thong boxi akut chu lo mana heti hianan inti buai tan ta lo ni me chia hian suam mang ti na au taringot khani a apoi khoi tu jok chu ama mi chia zo khalo ni reng si mi pathum te anron chuaka anron thela police anron thleng tabok khani a khati lai kha dan buai noi noya mi chia kha adinga akal bauta daya khamini CCTV footage zong zong ten ena he me chia hi kha shopping mall Jusco a khan alut lai le achuak lai hi mu ani lo shim shim
kha bangkila ron lang top ang mai kha ani Mr. A lo be tur kha na ron lang thuta azo veli abole mai angani chuan mi puitam takan boy la ya chhun eng nge ya lo mutu te khan kha mei chia le alan dan te tungi ani eng ang mel nge ani tu manan soi thei mi alawa tu ma khan an lo en chiang lo nge ni makve takani CCTV footage en non ring mai lo chu ti turom thei ta lo uluk takina nan en zela darkar enge mo sat liap nu chuan police te chuan mu an nei ta second khat lek kha mei chia kha camera lam hoina ron dak lai mu ania mase amel mu nuam lo tak mai ani a he thalak hi mi pui mu tir lo anaril ta hial mai kum khat chung an thupa an phaulan chuan Jusco shopping mall a tuma an kal ngam to lawan hlawa hi amel chu ani in huang hian a mel hi a topa amit te hi blank veka mi then kha chuan mi thi to nung le mel a pu an ti a mi shinga anglo ti te puan ombok hetia CCTV footage an han en le hian Mr. A chung te hi police te laka hian an lung oi lo em a adik zok po chik lawa Mr. A thiam lawan chan tira kha me cheina khoya wanga mak taka oma athi pha hial kha an ngai dan ani thelawa police te chuan khingle ta hiala mase nuwa police te nen hian in soirem le in Mr. A chung te hian khanu kha tungi ani tal shia tan du a mase he me che thalak mak tak hi mi zong zong mu theya pholang tamase tu man ka shia antilova mu le to anilo boka shia thei anilo bokang he kesi Jusco Phantom tia soini in Japan a khian ala lar ma internet chat room a polar ma athalak te hi upload ni in mi nan ngai dan te an soina sachina tun thlengin mi te ngai event alani ole tu in nge engin nge Mr. A khathatang le kumsang ni som khan sem balar thi kumsom pakomi ni in Australia a chenga rugby player thiam takani boka anu phei chuan ni theilo ti in a chuang ve hle thin zan khat chu sem le a thian te hian zan hun nuam takan manga ezan hi red wine appreciation night ti in puitling anga in da in beer aya red wine an ina in ko tan dinga lim taka hunan man lai chuan leya nap khon ronwa kan mu a chuta anjinga pakhat chuan he hi tu emoin han eite u an han ti zawa tu mai nan lo ngai serious lem lo fiam thuwa ti ani angin fiam thuwa an lo lamaya mase sem chuan challenge anga in keman ke eidon aron ti midang chuan i eilovang an han ti vel chuan sem chu chawna pezok tlat ke eidon lom le ti pa chuan la a aka ada a eita an lo au dura sem pon nuama ti viau zinga lo ni chuan akia chuan sem chuan na riai reya shia a azu in vel wang le an chet vel na lama tina ani aringa tlai lama chuan re le mai be se ya mase tlaya po chuan ala dam thei reng lo atu kani le a akena chu ala om mai ni lovin azwal sota anu ashilta a anu chuan apa po hian hetiang deuh na hi lo nei thina apa angina ron om ve don ani arin thua lo shila sem chuan nap khon ei thu an shile a allergy ani arin thu te ashila anu chuan nap khon wang chu ni lawang nap khon awangin tu man nam lo ngai le ne malo ti maya mase dam theilo wang chuan doctor an pan ta ringota apa na dang chu lo ni ha ulo mase an chanero an she thei mi lo tlat sem chuan nap khon ei thu chu doctor a shil vele ta a doctor te po chuan nap khon ei wang chuan engma thlen chuan ringlo mase an hanzir chiang ta a sem chuan red lungworm disease ti chu lo nei reng mai sazu te na parasite worm mina a thlen thina ni a heng na ve sazu te ek hi nap khon te hian an ei chuan an ma nia khana lo kai vi a sazu na nei ek chu kha nap khon khana lo eya kha nap khon ngei kha sem chuan alo ei fu kher ni in alu ahaya aluak te po tel to mishing zinga hetiang red lungworm disease ni te hian an veina tam mer po nap khon lampang chi a min lawa an ei wanga ni thina a serious vaklawa chuan an taksa parasite te kha an thi chuan an dam le mai thina mase case wang taka chuan heng parasite te hi thluak pon lama hian an lo in phum rutlat thina he wang hian mi te chuan meningitis thluaka khosik lut kan ti ang deuh thi ol sam tak mai hian lo nei pha ta thina van duai thak takin sema po hi avan duai pola atang tlat
a serious lutuk reilo te a sem chu koma in ni khoshelovina umta ni zali somni lai koma in a uma atopa aron harta aron har nu hian ataksa engma ati che theito lova engkima chanpui zel ngai na uma wheelchair a thuta a atong thelo boka engma ai thelo wangin feeding tube pamana ngai boka arirula mero chu engma khoilo thung khamizan napkhona ezana chanpa lo omve jimmy chuan koma atanga sem aron har nu hian awa mu a khamizan napkhona eitura lo dang lo kha a in thir ziale poyati zia shila sem hi atong theilawa ma se amit tui atla a engki mala sheveka ma se engma soi thei silo sem chu damdo ina tangin chhuwa anita a kumthum lai admit ani nuwa chhuwa kani a hemi nu hian sem hi kumnga aladama kumnga aral meu chuan he anat na hian anunna alata ani Conrad Roland hi no pangte ani lai atangin mi pa no pang har tak arem remakal zung mayang hi ni a voi khat po dora an oma anu hne na tangin atlan da ya anuina ngala azonga a mu chuan freezer a lo tang ni in hemi nu be hi chuan anu hian a phe khoka bel ri the hi awwa zia nge a mase Conrad hi kumli lekani in fia mangai na maya anu hne na tanga tlan bo vel chu bansanin basketball soccer le tennis ate a in sorbinga kumsom pakhata ni chuan heng game sang te hi athiam maya heti level hian an school chuan khwal tha an thlengdona assembly a thuaron soidona he hi to dang ni lovin baseball player thiam le larlutuk road karu lo ni in Conrad hiana oi thelo professional athlete dik tak angai san bul naya om chu makati hiala lim takin hunna manga an hon hu chuan Conrad hian road karu angai san zia soi renga ama ang che ani tur thu te asoya no pangthen khat chu an phur loya an tuina te pori a thildanga an phur le a an tuile mai thina mase Conrad tane ro hi chuan ani lo na sa road karu angai san na chuan professional athlete ni tir atum nget ema atum hi abansan velo Conrad chu professional football player ani veta ti chuan kumsang ni som pani vela chuan akal tlang a hlo tling zel don ni na langa mase kumsang ni som pathuma chuan akhu patina ta a kumni la ya chola a inti chakle a kumthumna chuan adam to mase atiam te chuan an ring lutuk thei to lova akhu panat le thute an hlawa mase Conrad hian beidong lovina train chhun zom na sa a mase engmani theilo kumsang ni som paroka off season lain California a chung te atlo a zankhat chu anu Mary chuan tlai ronga bol meka do kan bula Conrad chu lo thua a driving license renewal form chu lo fill up meka hetia form fill up la hian organ donor ani dule dulo an lo zota atop thuta anu chu organ donor ani velawan zota anu chuan ani ve thu lo shila Conrad chuan ani chan kepo kan ni venge ti in form chu a fill up a atik ta a anu Mary chuan ngai to na chuan chutiang hun chu thleng lo se o ti in ngai to zui vung pha hiala thla aliama Conrad chu jima meka heti la hian luna lutuk mai ron nei ta ati lai ti zom tum ma se a thei ngang lo anu akola aluna ati zia shila amit velama anat thua shila anu chuan damdoi in pan fat torin lo ti a brain aneurysm lo ni in thwaka thisen zam lam chiang lo ani a hetiang nat na nei za som nga velte hi chu an thinge nge thina Conrad hian ka ne nge yang ti ma se December ni som pania admit ani atanga nili leka chuan Conrad hian ni khwa a shelo der maya thi angani der to mai organ donor ani awang khan life support da ari ani a alungdong tu tur list an han ena pakhat hi kumsom sari bor ni in ama kuma heart attack lo nei ani a lung mamo lo ni amale anupuin lung petu tur an hmu tian hria chuan an oi theilo chuan khur hiala an lom boka an panun na chu chhan ani don Conrad a omna UCLA Medical Center hi an omna atangin a hlavak lava an kalhal fata operation an ti a hlotling le ngal hepa Conrad a lungin a chan him hi tudang ni lovin baseball hall of famer Rod Carew ani
Conrad a childhood hero ngei mai kha professional athlete ni tura chawna le phurna petu atir chuan heng chanchin vel hi an chung de hian an shemai lova an shat nu chuan he chung ko pahni te hi anin kung kai thata ema an omna in hlat lo nen road karu le achung te hian Conrad anu bula chuan afa palung phu angai thlak du apianga kalzia turin an ti hialani